Danas je Sveti Nikola, slava koju slavi najviše Srba. Ali ko je bio Sveti Nikola zapravo? Sveti Nikola je rođen početkom 4. veka u azijskom delu Turske. Roditelji su mu bili bogati, ali priča se da on to njihovo bogatstvo nikada nije koristio. I nažalost oba roditelja su mu preminula od kuge. Tokom života postao je biskup u turskom gradu Miri, gde je bio do kraja svog života. U Svetom Nikoli postoje dve legende koje ga prate. Prva je ona prema kojoj je Sveti Nikola postao zaštitnik vernika. Jednom prilikom je zaštitio 3 mlade devojke, čiji je otac bio siromašan i nije mogao da im podari miraz kako bi se one dobro udale. Pa je prema verovanju Nikola tim devojkama podario 3 vreće sa zlatom i onda su te devojke to iskoristile kao miraz. I tako se dobro udale. Zato često na slikama možete vidjeti Svetog Nikolu sa 3 vreće ili 3 jabuke. Druga legenda je ona koja ga prikazuje kao zaštitnika dece. Tokom velikog perioda gladi, Nikolu je jedan mesar pozvao u svoj dom i dao mu tanjir pun mesa. To je Nikoli odmah bilo sumnjivo, jer je bio u fazonu otkud mesaru mesa u periodu gladi. Odmah se spustio u njegov podrum i u 3 bačve našao 3 dece. Spasao odmah tu decu i tada je postao i zaštitnik dece. Pored toga, Sveti Nikola se smatra i zaštitnikom putnika, trgovaca, moreplovaca, upravo je njima najviše pomagao. Tako da ovo su neke zanimljive stvari o Svetom Nikoli. A inače, tebi rođen danas, a? Čestitajte mu rođen, ljudi. U komentarima. I pogodite koji po redu. Izgledaš malo starije s tim naočarama.